Let's go. Dahi jauh. Dahi. Dari. Dari uri gutana. Mira icharaho. Mujere hi mujere. inzara iranyishe byande byari sekagizwe no kumva meze kumva zonje cyane byo ku rwego rwo hejuru Mukwabu chini hano Ngaja muri binati kubera ubwira. Mukwabu chini hano. Nuko nabibabwiye rero ingiti ni dabo murabona ko itandukanye ziriya ni zindi ibindi ni dabo zikunda gukoreshwa ku mazu y'amapepo ariko muri na babiri gusa muri Ego. Ikibazo se. Amashani madaba natwi birashoboka yuko iyo umuntu aje tuvuge umusore n'inkumi. Ego. Baraza bakaryama hariya bibanyeze bite? Yari kepo. Kepo tubategurira dabo. Ikibazo. Ego. Nse araba besto kuba besto ari system na family hagati yabo. N'aba kino cyuma. Yego. Aba besto kuba besto ariko bumvikana na family. Ikibazo kabisa. Yati yubukinze utubwira buryo wenda uraduhamagaye cyangwa uratwandikiye. Uratwandikiye nitwa kana kandi ashaka kubukinga double room cyangwa twin room. Twebwe nitwebwe Besto. Abantu bane mu cyumba kimwe. No ntago byakunda. Tuvuge turabahungu. Ubwo muri abahungu babiri n'abahungu. Mukaza mwahangaha muri bamwe Umusheri na sheri. Sheri na sheri. Mukaza mu cyumba kimwe gutya. Ni abantu babiri n'ubundi babemereye kujya mu cyumba keretse wenda yari famiye ifite n'abana tubashyiriramo ikindi gitanda tujya twita sofa bed extra bed kugira ngo abana wenda mbere kujya kure yanyu ariko nacyo gicaje ngo amadolari 40. Ayo mafaranga se ari consommation y'ibintu n'iki? Ni bed and breakfast only. Tuwase namwe. Sabi ako birumvikana. Ubwo nabereka n'icyo ngicyo cyane
Nizere grandpa, ngwino dufotore. Muzungu mu Kinyarwanda. Ngwino ufotore ari hano. Mwegera sogokuru bafotore. Egera hino, ufotore hino. Ngwino dufotore ari imbere. abahanzi barahari rwose umuziki wose ambiyanse ni yose icyumweru rwose mutere umutekano uri gutarama paka bukeye niba nawe umeze umwake kivugaye event biga bwaga imbi Promotion Pastor Down. Congratulations to Mutio District Officials. Thanks to Akativa for hosting this inaugural event. Merci d'avoir participé pour organiser l'événement inoubliable qui fixe l'événement à le festival. Asante sana Iben, asante sana kaka yangu, tunashukuru kwa Chivu Beach Expo and Festival. Kazi, ninashusha cyane. Mwakoze cyane, mwakoze kabisa. Ino kipe mureba, iyi kipe ni y'abakinnyi bagiye kuvuga amato. Ni ikipe y'abagore iyi ngiyi ifite inkomoko ku Nkombo. Mu kanya rero murabona, ndakeka iri rushanwa aribo baza no kuryegukana. Ndabona babukereye rwose. Abasigaye ku Nkombo rero mwese mubafatire iry'iburyo, ku buryo baza baseruka mu ishusho rya Nkombo. Ahandi rero bakinnyi rero amahirwe ni ayanyu. Harya Rora, amakuru yawe? Waba ukereye? Uracyavugama? cyane. Okay. Ubu rero tugiye kureba ivugama ryawe. Uri kubwerekeza ninde muri mwe? Rero ubu mu kanya tugiye kuvugama, noneho rero ubwo ndakeka ko mwaje mushaka gutsinda. Amen. Okay. Mwasaba iki abari ku Nkombo? Dufasha mu isengesho dutsinda. Ni ngombwa aho mugomba gutsinda uyu munsi. Kimwe nuko n'ikipe yacu yo ku Nkombo ejo ifite umukino ku Mumena. Izakina ku Mumena ejo. Ubwo nabo uko bitegura gufana Nkombo FC, abari no ku munsi babafana rwose. Murakoze. Ubu iyi video iragaragaza buri kipe
uko ihagaze. Duhereyeho iyi ni ikipe ya Nkombo. Amakipe yanyu afite amazina? Ikipe yanyu yitwa ngo iki? Tere imbere. Aba ni abakinnyi bose uko bakurikirana, harimo amakipe y'abagore n'ay'abagabo. Gusa Nkombo uyu munsi yashyigikiwe n'abagore gusa. Aba ni abakobwa ba Irunga baje gukurikirana umukino wo gusiganwa mu mato ku bwato. Ndabona bukereye, harimo n'uyu gafotozi bita harya ninde? Samantha w'umufotozi. Uyu ku myiciro harya ninde? Bamwita Karine, ni umunyetiyopiya. Karine w'umunyetiyopiya. Uyu akaba ari inde? Jackie. Witwa Jackie. We n'uhangana he? Ni uwa Keji. Uyu bamwita Bote. Bote. Umeze ute? Kari wareka nkajyaho. Dore wa undi harya wowe ninde harya? Rasheli. Icunde turebe. Ubusanzwe ariko wari umunyamwuga wakoraga umwuga wo kwicunda. Icunde be turebe. Bagusone ko gake. Umva bayirunga. Ndi kunyumva? Ndi kukumva. Uyu munsi mugomba kuba abafana b'ikipe ya Nkombo igiye kuvuga bari abagore. Mwababonye? Yego. Nizere ko nta bandi muri bufane. Aba ni abakobwa ba Irunga baje gukurikirana umukino wo gusiganwa mu mato ku bwato. Ndabona bukereye, harimo n'uyu gafotozi bita harya ninde? Samantha w'umufotozi. Uyu ku myiciro harya ninde? Bamwita Karine, ni umunyetiyopiya. Karine w'umunyetiyopiya. Uyu akaba ari inde? Jackie. Witwa Jackie. We n'uhangana he? Ni uwa Keji. Uyu bamwita Bote. Umeze ute? Kari wareka nkajyaho. Dore wa undi harya wowe ninde harya? Rasheli. Icunde turebe. Ubusanzwe ariko wari umunyamwuga wakoraga umwuga wo kwicunda. Icunde be turebe. Bagusone ko gake. Umva bayirunga. Ndi kunyumva? Ndi kukumva. Uyu munsi mugomba kuba abafana b'ikipe ya Nkombo igiye kuvuga bari abagore. Mwababonye? Yego. Nizere ko nta bandi muri bufane. Hano turi ni mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza. Hano ni kwa Senateri Kirizo Road, ahantu hagiye kubera amarushanwa y'isiganwa ry'amato. Mu kanya abayitangiye, ndabona amato yamaze kwegerana. Ndabona hari abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Hari abaje kogeza. Ndabona bose bagiye biteguye. Mu kanya turatangira tubereke uyu mukino ko uri buze kugenda.
abagore batatu n'abagabo batatu n'abagabo batatu hano dufata bari imbere y'aperi abagabo bari hagati bakabiri Rayon Sports bari n'Amavubi amasikuye ubona ryakosa uriya aratambuka iriya kipe iri imbere naniyo n'ubundi yari nari imbere mugarutse mugiye muze kuraje muze Ulisha Mariza? No, hapana. Ubu nabo abantu bagiye kubona akazi muri Kongo ndi kubigisha igiswahili. Ewe naje twamenya nkubwira. Undi utariyandika ninde? Events with a brother in so look for your pastor down. Tugatesha kiumukio district officials Proximia Kativa for hosting this inaugural event. Merci d'avoir ici Berthier pour organiser l'événement immédiat qui touche l'événement à le festival. Asante sana hivi, asante sana kaka yangu, tunashukuru kwa TV Beach Expo and Festival. Quase, birashushe cyane. Hapo kabisa basi biraryoshye cyane biraryoshye muri cyane karibu cyane kumugoroba turatanga imbaraga wese yarafasha arabura isaha imwe gusa abahanzi barahoze kare abaturage b'umurenge wa Neza n'abaturage muri rusange iki cyumweru birashyushye cyane. Ni show mu kanya k'isaha saa 10 Young Grace araba yuriye stage araba ari kuduha indirimbo zikunzwe cyane. Grace araba dukubita ingoma, umuziki uryoshye cyane. TV Beach Expo and Festival. Karibu biraryoshye birashyushye cyane.